danas bi nekaj govorili o maskiranju. Bolje je izbjeći svaku borbu, bitku i svaki okršaj, zato kaj svaka bitka dobivena bez borbe je najbolja bitka. Zato bolje da mi vidimo, nego da budemo viđeni i da nas ne opaždi neprijatelj na terenu ili neka druga zver. Zato sam nekaj što reći o maskiranju. Evo, moramo si dovoljno dati jedno krpo, četvrtasto, presavinemo ju, zavežemo oko vrata i onda koristimo kao šal, jedna po potrebi, samo stavimo prek nosa i već smo donekle maskirani. Ako je to bilo dobro za kaubuje dok su pljačkali kočije, zakaj ne je bilo i za nas. Onda postoje ovakvi šali, maskirni, zgodni su, ali puno bolje po meni kupiti si ovakvu jednu mrežicu, 25 kuna košta, to je mreža metar sa metar za loviti kedere. Znači mi moramo koristiti za maskiranje, a moramo po potrebi dva štapa zvezati skupa i složiti iz toga podigača za lov na žabe, ribe ili slične stvari. Znači 25 kuna je i stane nam lijepo v ruksak. Imamo odmah od sebe jedan odlični ribolovni alat koji moramo od sebi hranu loviti. Onda ima još i ona opcija ovakve mrežice koje se može koristiti, to je zvotiv komarce, jako jeftino, mislim da je isto 10 kuna komad. S tim moramo loviti i male račiće u vodi, jer je to prilično fino. Znači idemo već negdje zamaskirati. Pa gdje si? Pa tu sam, kaj me ne vidiš? Ne, gdje si? Ne, važno je stopiti se sa okolinom. O. Tako da te teže opaze. A najbolja maskara je ono koju sum napraviš. Tako da ne bre oko tuđe tebe najti dok je fiksirano na nekakve maskirne oblike koje pozna. Naprimjer ovo maskirno odoro. Tako da kaj god sam napraviš puno bolje nego ono kaj je kupljeno. Gledaj, podloga je uvijek po meni dobra mreža koju s tom spleteš. I to je od obične špage. I onda gore staviš kaj god hoćeš. Znači prepleteš listje i to kaj je u prirodi, kad se oklapa z okolino i stopiš njom. Onda možeš na primjer tak sebi napraviti i košulju. To je na sebe, to su prije imeli Skandinaviji ljudi. Čekaj, tu je otvor za ruke. Znači, ovo je za ruke, ovo je za glavu. To se stavljalo između odjeće. Tako da je mogao zrak između cirkulirati kad ljudima bilo bolje toplo. Znači ovo nije za maskiranje, ali je u biti rađeno na istom principu. To je taj njemački, Njemac se zove Netzhemd. To su u Rusiji isto imeli. A uz to i ovi vozli masiraju kožu, tako da ti je isto odmah topleše. Ovo se može napraviti iz bilo čega, znači možeš neku opravu koju nećeš nositi, razrezati na trakice fine, savrnuti i onda se to isplesti kao da je špaga. Treba reći, puno ljudi dok beži ne skriva se, v paniki je. Zato je najbolje, ako ste u kakvoj opasnosti, stani, smiri se, ako imaš vremena i onda se omisli kada si orao. Orao iznad situacije, gori kružiš, vidiš sebe, vidiš neprijatelja i onda tek smišljaš neku taktiku kada se snalaziš. Znači ne prostorno razmišljati, nego i vremenske. Možete se misliti da prije isto su ljudi tu ganjali, svašta se tu događali, bud se dogodilo, onda vidite razliku imaju prije i sad i vidite svoje mogućnosti i svoje šanse izlečiti se iz svega toga. Ovo tu popajte se na drevo. To je glupo, tu te odmah vidio, to vrijedno valja ako te naganjaju vukove. Znači ako se već čovjek popne na drevo, mora biti neka krošnja koja je jako gusta, da te neko ne treba paziti. Evo ljudi, jedan primjer. I koriste teren za maskiranje. Ovo tu je odlično. Znači ako vas ko proganja, jer puno
život je spašeno time kad su ljudi sakrili. Pogotovo u ovom zadnjem ratu prije 20 godina, a i puno prije. Znači, zavlečeš se ispod nekog grma, neku vafu. Tu bi mogli 100 ljudi skrite. A dobro je isto to da je podloga izolira. Znači najviše prehladite, ne trebate neki izolirsko strunjača. Druga stvar je, ovo tukaj vidite, ako možete prespavati prirode, ovo se lijepo narežete, džepnem nožom napravite se ispod neko 20 cm debelo podlogu, da na njoj spavate. Jer spavanje na zemlji je jako loše, pogotovo poslije budete imali reumatizam, gišt i koje drugačije tegobe. Znači već ste vidjeli kako se čovjek može tu zavleći i skriti ako je u nekoj opasnosti i može time sebi spasiti život. Znači bolje je izbjeći nekog sukoba, jer ko pobegne od nepovoljne situacije može se opet boriti. Ko ne pobegne i bori se, taj bu poginu, gotovo je s njim. Ali treba reći da izaberete sami gdje se budete borili, borba je najzadnja opcija. Borba nije najmanji problem, ali nek bude najzadnja opcija. Naši preci su bili Slaveni, a Slaveni su bili poznati po ratnom lukavstvu. Znači koristite te razne ta razna pomoćna sredstva, jer vam to može spasiti život. Ne trebate neku veliku opremu, sve kad vam treba, sve u prirodi. Samo to možete znati iskoristiti. Evo ima tu isto jedan super. Isto vam pokažem kako se ide. Evo tu je super mjesto. Idem glavom naprijed. Znači ako se neko naganja, tamo unutra sa sobom zatvarate i to je to. Za 5 do 10 sekundi vas više nema. Tako da vam ne treba velika prednost. Evo što sam reći, da jedna A je imala prilično lošu kamuflažu, ovo standardno, ali za snajperiste ova tu je bila odlična. Isto tak su i Rusi još prije 30 godina imali digitalnu maskenu boju u Afganistanu. Znači 30 godina prije samih Amera. Tako da ne valja pocijeniti te radne maskene boje iz istočnog bloka. Kako na primjer pocijenujemo njihovu tehnologiju i njihovu opremu. Jer u puno te stvari su od njih bolje od naših. Tako da nemojte se ljudi zavarati da ono od neprijatelja ništa ne valja. Ono mora biti začuđujuće efikasno. Bolje nego vaše, samo vaše. Jer pogledajte malo koliko su ruskog oružja Njemci u Drugom svjetskom ratu koristili. Špagin je bil puno bolje nego šmajser. I puno toga više, pogotovo zimska odjeća. Tako da se koristilo puno toga i od neprijatelja. To je od Jugoslavenske narodne vojske. Neprijateljsko odijelo s točkicama. Po meni je kamuflaža vrhunska, samo kad je materijal prilično slab. To je jedini nedostatak. Ali ovako je to jako simpa stvar. Ono jako maskira i oko nije naviknuto na takve boje. To je jako bitno.